inflacija polako uzima svoj danak, odavno nam svjedoče cijene na rafovima u supermarketima širom Republike Srpske. Građani se žale da za 5 konvertibilnih maraka više ne mogu uzeti hljeb i mlijeko. Zbog enormnog povećanja cijena tovnih svinja, mnogi će se ove zime odreći i suvog mesa. Kako će izgledati novogodišnje i božićne trpeze, pitamo Trebince u novoj video anketi. Mnogo Boga mi sinko, ovo je strašno. Ovako, evo meni kod 90 godina, ovo nisam doživjela, što je sad. Bože, sačuvaš. Šta ovo rade, ja ne znam. Na svaki dan utiče. Evo, svako 5 dana ponešto ide gore. Ovo je užas, stvarno. Ali šta ćemo? Ja vam novogodišnje praznike dočekivam u krevetu. Tako da meni cijene ništa ne znači u vezi toga. Ja ne štedim, nemam šta da štedim, tako da ne znam šta ti kažem. A trpeza će biti, ne znam kako, ali uvijek bude. Ja mislim isto, a možda i bolje nego prošle godine, što kod nas se dešava jedna anomalija, što je kriza veća, trpeza je bolja. Prema tome, narod će uvijek imati para i novca za slave i za proslave. Mislim da neće utjecati, naš narod je navikao na neki standardi, svaki će snaći da dodatno zaradi kako bi ispoštovao svoje potrebe. Pustite me, bogati, koliko će utjecati, evo nema hljeba uzeti da se pojesti.